Shana ngwananga, shana ngwanang, shana ngwananga, urilela ine, Xikwembu xinganawe, xinganawe na xinganawe, xinganawe na xinganawe, xinganawe na xinganawe na Xikwembu xinganawe. Shana ngwananga, shana ngwana, shana ngwananga, urilela ine, Xikwembu xinganawe, xinganawe na xinganawe, xinganawe na xinganawe, xinganawe na xinganawe na Xikwembu xinganawe, xinganawe na xinganawe, xinganawe na xinganawe, xinganawe na xinganawe na Xikwembu xinganawe. Na mi perisa vamakwerhu na ku mi xeweta hi vito ra matimba, vito ra tata wa hosi ya hina Yesu Kreste. Haleluya. Ni karhi ni mi amukela eka page ra Bishop Daddy. Ku ri masiku vamakwerhu hi nga se hlangana hikwalaho ka mikitsikitsi na leswiya. So vamakwerhu namuntlha hi ta va hi ri live ntsena eka Facebook. Mhaka i ku monindla so ni khomeleni vamakwerhu, ni khomeleni. Ana ha connecta Wi-Fi la, se a ni tirhisa tidata ta mina a ku sunguleni. Ana ha mi amukela vamakwerhu aka page ra Bishop Daddy. Daddy wa kona hi lowa wa DDY. Ku ri khale hi nga se hlangana vamakwerhu, kambe swi nga ri na mhaka, nkarhi wa Xikwembu i nkarhi wa right. Na mi amukela ni ri titweneni mi ri akerekeni, hi karhi ya vulavula kantsongo rito ra Xikwembu aka nhlokomhaka leyi nge ku hanyeriwa hi mutswari wa xisati enkateko. Dyondzo ya namuntlha ni kongomisa aka vatswari and then ngopfungopfu aka vana lava nga ku hanyeriweni. Na swi tiva ku ri aka Facebook a ku talangi va mhani lava dyuhaleke, ku tele va mhani lava va nga vatsongo swinene, majority. Hayi swi nga vuli ku va kona, va kona, mara no la kombisa ku majority ku nga va ku ri va mhani lava va hatiyileke. So swi to pfuna ku loko i ri mhani namuntlha i nga dyuhalangi, hi ku navela ka mina i ku siku rin'wanyana na n'wina mi ta dyuhala. Se leswi no endlela ku loko ni karhi ni dyondzisa un'wana a nga ku a va vuli mina hi mhaka ku ni ta va ni vulavula na vona, mara ni karhi ni kongomisa aka mhani wa vona. Ni vula ngopfu lava va hanyeriwaku va ta dyondza swin'wanyani hi vamanana lava nga bibeleni, ku ri loko se va ta va fike aka xiyimo lexiya ku ta endleka yini. Minkarhi yo tala ni tala ku byela vanhu ku loko munhu a ri papa u lava ku i sungule a ri mfana, loko a ri mukhegula i sungule a ri mhani. No ka ni nga ri sure ku vito leriya rin'wanyana ra ku ra mvana ri right ku hi nga ri vulavula hi ri kerekeni na phela. Minkarhi yin'wana u fane i languta marito ku ma qualify ku nga ma vula ndhawini yo karhi na, ma nga ri na nhlamba, mara loko i ma vula ndhawini yo karhi i twa nga ku a ni fane ni nga ri vulanga, a ri sawundi kahle. So vamakwerhu na mi amukela swinene. Mi nga rivali ku ya aka YouTube mi ya like, mi subscribe,
and then hi ndlela yaleyo channel yi ta kula. So kambe loko ku mi nga swi koti Facebook yi koho, dyondzo leyi ta kongoma na kwale aka YouTube. So vamakwerhu nte ni lava ku ya kongomisa tidyondzo ta mina aka vamhani kumbe aka vatswari va xisati. La ku ya vulavula hi nkoka wa vatswari va xisati. Ni tisa dyondzo leyi vamakwerhu because ni experience swin'wanyani sweswi aka weekend leyi humaka aka yona. Ku na mukhegula loyi a hi karhi hi n'wi veka andlwini yakwe ya ku hetelela. Mina na tshemba na pfumela ku ri moya wa yehe wu le ka tatana hi ripfumelo leri a va ri na rona muhulu sesi wa mhani. So dyondzo leyi ni yi tisa hi mhaka ku ni lovele hi mhani ivi ni replace va ri ku adopta hi swona, ni replace mhani hi mhanikulu. Swi vula ku a ni ri na malembe for sure ku mhani va lova ni ri na 22. Se ivi muhulu va fika va take over va famba hi leswiya until ka malembe lama ni nga na wona muntlha. Leswi vulaka ku muhulu va tirhe ku tlula leswi mhani va nga tirha swona. So loko ni karhi ni languta ni tshamile ni ku okay, a ni fanele ni tlha ni adopta wun'wanyani mhani kumbe ni adoptiwa hi wun'wanyani mhani. Se ni kuma ku hala ka va mhani ka ha ri hava, ni languta ku hala ka va papa hahani a va ha ri kona. Se ni titwa ni ri lonely. Swi vula ku ni titwa ni nga ha ri na nchumu. Se ivi ni ku no man ka ha ri na mamazala. Se swi vula ku loko ni karhi ni dyondzisa namuntlha ni ta va ni karhi ni dyondzisa hi nkoka wa mutswari. Se leswi swi ta pfuna yini ku hi fane mina na nsati na vamakwavo hi ya khomelela aka mamazala hi ndla leswi hi nga tsandzeka ku swi endla aka vatswari va hina. Okay, mina ni nga tsandzeka ku swi endla aka mutswari wa mina, ni nga tsandzeka ku swi endla aka adopted mhani. So reason why i ku hayi ku ava kona van'wanyani va mhani lava nga kona. Swi vula ku va nga va ri kona va mhanintsongo, va nga va ri kona va mhanikulu hi ku tekiwa aka hina. Se ni la ku ya vulavula ngopfu hi a blood mother, leswi swi le ngatini. Because mamazala mamazala na nsati i ngati yin'we, mina na nsati hi ngati yin'we. Leswi vulaka loko o vulavula a heta ku i moya lowu kwetsima i n'wana then i xikwembu because i blood line. Swi vula ku mhani na mina hi ngati yin'we. Sesi wa vona ku nga muhulu na mhani i ngati yin'we. So swi vula ku ka ha ri yini the same line generation. So ni lata ku mi khoma mhaka yin'wanyana laha. Why swi ri na nkoka ku va ku ri na mhani andyangwini? Siku rin'wana ke ni vulavula na van'wana hi na group leyi hi nga na yona ya ka Maluleke. Ka ha ri bloodline na kona hi hala ka papa. So ni ya dyondza ku ri a swi koteki ku ri ni nga vulavula hi container ni nga vulavuli hi swakudya leswi nga ndzeni ka container. And then ni tlhela ni ya kuma ku a ni nga swi koti ku ri ni vulavula hi container hi swona ni swi veke kahle. Okay, mo ni sungula kahle. A swi nge koteki ku ri ni vulavula hi container ni nga vulavuli nchumu hi swakudya leswi nga ndzeni ka container. And a swi koteki ku ri ni nga vulavula hi swakudya leswi nga ndzeni ka container ni nga vuli nchumu hi container. So namuntlha ni la ku ya vulavula hi container, nkoka wa container, nkoka wa laha mbewu yi tshamaka kona. Because ni te dyondzo leyi ni yi tisa ni karhi ni yisa aka muhulu
lava va nga fika va teka responsibility ya ku va mhani aka n'wana loyi o ka a nga ri wa vona, mara hi ku twisisa ku mina na ndzisana ya mina we are one, swi vula ku n'wana wa yena i ta kota ku twisisa mina hikokwalaho ka mani ka ku we are one. So nta teka va mhani maybe va 3 lava hi nga vulavulaka hi vona namuntlha ku ta kota ku twisisa nkoka wa mhani. A ni nge yili ngopfu le ka Geneza loko Xikwembu xi ta va xi endle Adamu ivi xi vona swi nga fanelangi leswaku a tshama a ri yexe, because loko ku Adamu i tilo ku laveka misava, leswi vulaka loko ku mpfula yi fane yi fane yi nela misava. So a swi koteki ku va na tilo ntsena ku ri hava misava. Reason ya ku munhu aza a ya xava container kumbe aza a ya lovola kumbe aza a ya teka nsati kumbe a va a ri na nsati a wo teka hi ku wo lava ku teka, ku na reason yo karhi. Swi loko mpfula yi fane yi nela misava, mara mhaka hi leswiwa i ku va ku mpfula ku na xikongomelo. Ku ngo va ku ri ti-reason ta ku hambana ku mpfula yi nela yini, n'wana n'wana a nga vula hi leswi a lavaka swoho ku twisisa ku loko mpfula sweswi yi nela ku hi ta rima, n'wana a nga le ka swona i lava ku yini ku ta va na yini na mati ya ku nwa. Un'wana ku no mani loko yi na mpfula leyiwani hi tshwe ngopfu at least a yi ta hi timula nyana. So i tindlela ta ku hambanahambana, nan'we swi nga endleka nkoka wa mhani wu nga fani na leswi mina ni lava ku vula swona, mara kun'wana hi ta fika hi va na common ground ku nga rirhandzu. Swi nga khathaleki ku ri mhani va ka n'wina va mi endlela yini, mhani va ka n'wina va mi endlela yini leswo ka swi nga faneki na swa ka hina, mara lexi nga common lexi fanaka xo va xi nga cinceki a ku ri xiotolo namuntlha na hi laha ku nga i rirhandzu ra manana. Rirhandzu ra manana hina ho va na nkateko mhaka ku aka xikwembu xo hi xoxe xa byala xi veleka, swi vula aka xoho i n'wanuna na n'wansati, the two are one. So aka hina anyameni hi lava yini the two, mara namuntlha ni pfumeleleni ya vulavula yini hi container, nkoka wa container. A hi sunguleni le ka tihosi a ni to vulavula namuntlha ni to va ni kha ni jakatseka ni kombisa nkoka ku ri na ku vulavula na munhu loyi a ni ta va ni nga fikangi laha ni nga koho loko a ku nga ri na mhani. Na swi tiva ku van'wani va ri va mhani va hina va hi loya, maybe hi ta swi khumba na swo ku loko muza mi ya tekiwa aka Maluleke ivi mi fika mi vona mhana bishop va loya, ku ta va ku ri na problem hi laha mi humaka kona, mavonelo ya swilo le mi humaka kona hi wo ma nga fika mi fika mi vona ku mhani wa bishop va loya. Ene loko fika munhu loyi a nga ta mi nyika tihlo ra ku fana na ra ka Maluleke mi ta kota ku swi twisisa ku no a nga va loyi mani lawa hi leswi va nga xiswona. Hi ku loko nampundzu ni karhi ni vulavula ti-verse ta mina ta siku ni kombise hi mani Ruth na mani Naomi, ni kombisa ku ri mani Naomi a va dyuharile va lovela hi nuna, va tswala n'wana na hi alova leta ku mi khoma mhaka yin'wanyana la. Leswi mani Ruth a lava swo a swi tiva leswaku mani Naomi va kurise vana va vona hikuva va kuma swiletelo aka nuna wa vona as nhloko. So mani Ruth a va swi tiva ku na hambi jaha ra vona ro va ri lovile, mhaka i ku ri leswi jaha leri a ri swi endla aka vo mani Ruth a swi nga humi aka rona, a swi huma aka mhana roho, hi ku leswi a swi huma aka mhana ra ye a swi huma aka papa. Swi vula ku hi mhaka ku papa Elimeleki na mani Naomi a ku ri xilo xin'we. So instruction leyi a va nyika n'wana wa vona
swi vula ku a yi huma ka the two and swi endla hi nga ku they are one. So loko papa va lova mhani va fane va va nhloko ku tirhisa yini the same rule. Se ni la ku vulavula hi mhani loyi a nga ndla yini a nga ya beyond mhani loyi a nga fika twana ni la ku vulavula hi Muhulu la leswi vula ku Muhulu a va nga ri nuna aka papa mina mara va fika va ku no sesi wa mina a vulavula a no switwanyana a vulavula ku ri aka Maluleke va hanyisa leswi hambi hina hi ri va kankanyana va ku loyi n'wana ni ta n'wi teka a ni nga ta n'wi dyondzisa swa kankanyani ni ta endla research hi swa ka Maluleke ku n'wana loyi a ta kula hi swa ka Maluleke ku ri i task yin'wanyani leyi siku rin'wanyani mhani loyi lava ku ya hlaya mi ta kota ku swi twisisa ku na vanhu lava va nga ta lava ku pfuniwa kumbe mo ni hlaya ta kota ku famba swin'we. Tihosi ta vumbirhi chapter 4 ku loko no hlayile ya Bibele mi ta kota ku famba swin'we. Ni la ku vulavula hi n'wansati loyi a nge I will go beyond for leswi loko va ku hi ta hambanisa hi rifu a ku no na hambi rifu ri koho because mina ha hanya a ni nge hambani na milawu na ndlela leyi nuna wa mina a tirhisa yoho ni ta famba koho kwalaha hikuva hi ku se mini nhloko because mina a hi ri one. So swi vula ku hi ta va hi ri enhloko. So mani vulavula hi mani loyi hi ta katsakatsa swi swo tala nte na loko ku maybe mari mhani lowuntshwa hi mhaka ku mindzuku ta fika xiyimo xi ta fika mi nga loveriwa nte mi loveriwa ni mi nga loveriwa ku nga va na swiyimo mi endla yini swi vula ku loko ni vulavula hi loyi swi ta olova ku ya twisisa loyi a nga fika ku n'wana a hi wa wun'we. So okay mo nhlaya kutani wansati exikarhi ka vavasati vavana va vaprofeta a huwelela aka Eliya aku so i n'wansati exikarhi ka vavasati swi vula ku swivuriso chapter 31 loko mi yi sungula ka 11 yi ku yi swi vekisa ku yini wansati wa migingiriko a swi olovi ku nkuma swi vula ku vavasati va ta va ri tele mara loyiwa i unique. Swi vula ku vavasati va tele mara mhani Mamayila a va ri unique aka mina hi mhaka ku mhani Mamayila va endle swa ku hambana na leswi me a ni hleketa ku no ya ka Muhulu ni ta kota ku nyenyela mara va fika va ku yini va endla leswi swi ndla yini swi fika ku swi hambana se swi vula ku mukhegula loyi a va unique. By the way a va landa swi vula ku hi July ti 10 a va ta va kha va khoma 105 se ma swi vona ku ri swi nga endleka ku va fikise malembe lama va nga mafikisa va mafikise hi mhaka yini hikuva va kurise hina. So ni dyondzo leyi kongoma aka vona. So vonanga makwerhu yi ri n'wansati exikarhi ka vavasati swi vula ku loko mo zame va mi ri n'wansati mi endla ku fana na vanhu van'wanyani swi vula ku fane ku va na ku hambana loko i mhani Dorcas ku fane ku va na yini na ku hambana. Swi vula ku munhu loyi i fane a va na vito leri nga ta va ri unique. Ni te mhani Mamayila va va unique for sure vana va me vatswariwe mhani va nga ha ri kona hiswona se swi vula ku vana va me loko va vona kokwani loko va ku kokwani a va ri kokwani Muhulu hi mhaka ku me ni ri Muhulu vo va vona mhana papa vo se swi endla ku va va unique na loko mo fika mi va byela va ku phela a hi mhana mina lavaya i sesi wa mhani va nga fika va mi kaneta va ku no lava i mhana n'we why hi ku a va ri unique. So yi ri la a ku ri na n'wansati exikarhi ka vavasati a huwelela muprofeta ni te swi vula ku mhani Mamayila a va swi tiva a Maluleke ku ngheniwa kereke a va cinci dedi a nga fambi hi channel ya kereke
va teka dedi va n'wi yisa kwini andleleni leyi ka Maluleke va fambisaka swona. Sweswi ni te hi sale na Mamazala haswona swi vula ku loko sweswi hina hi fika like mina ni fane ni adoptiwa hi Mamazala kumbe ni adopta Mamazala. Swi vula ku loko ni ya heta ku dyondzisa la a ni nge he vuli ku Mamazala, swi vula ku ta va ku ri mani ku ri mhani. Se ni to swi vula namuntlha mhaka ku ndlela ku loko ni karhi ni classify va mhani lava mi kota ku twisisa ku ni ya kwini. Hallelujah. So aku yini mhani loyiwani twanani i ya huwelela kwini a kerekeni, i ya kwini aka muprofeta, i ya kwini aka nandza wa Xikwembu ku ya ndla yini ku ya lava ku pfuniwa. Va koho va mhani lava va ya ku va swi tiva ku okay no nyika xikombiso i mani Bishop, va swi tiva ku me ni nghena kereke loko se ni ta va ni fambile hi lava va tin'angeni va vutisa kona a va hayi va vutisa a kerekeni. Swa swi mhaka ku me ni dyondzisa ripfumelo, a ni dyondzisi ngopfu profeta, a ni dyondzisi ngopfu ku famba munhu a swi lava, ni dyondzisa ku loko swi ni tsandza ni fane me ni khongela ni twisisa ku swi nga va swi ni tsandza i yini lexi ngopfu ni nga xi endla. Se va swi tiva mani Bishop ku a hi timhaka ngopfu ta ku consulta, swi vula ku loyi a nga ta hi profita hi kume kerekeni a fika a vula timhaka a hi nge hi aka yena hi ku no hi ya ku chekeni, i ta va a lo fika a hi byela a hi aleli munhu ku a nga hi byela because hi ri loyi loko Xikwembu xi n'wi rhumile munhu ku ri swa ntiyiso leswi a swi vulaka a yi ri hi va alele, hi fanele hi va tshika va hi byela mara hi ta swi tiva njhani ku ri loyi i n'anga, loyi i muprofeta wa mavunwa, loyi i teka ti-chance, loyi wa hemba. Yi ri Bibele kwala ka Deuteronomy loko muprofita loko i rhume hi mina ku ri Xikwembu loko leswi a nga ta swi vula swi fanele swi endleka, loko swo ka swi nga endleki a nga rhumangi hi mina. Se ha yingisela ku pfumela ku ta hi ku twa ku byeriwa mara hi twa njhani, that's the only reason hi twa njhani ku vulavula ka Xikwembu. So a yini ka mhani loyiwa leswi swi ta pfuna vamakwerhu ku loko ku mi ta va mhani mindzuku mi tiva ku ndlela leyi mi fambaka yona mi yi kuma kwini, a hi twaneni ku yi kuma kwihi mhani loyi why o sukela muprofeta wa Xikwembu, why o sukela ku ya a kerekeni, ene reason mi ta kota ku swi twisisa ku a endla hi mhaka yini. A wuya ka muprofeta ntsena hi mhaka ku ho twa i pfuka i lava ku ya ka muprofeta, ku fane ku va na xikongomelo. A hi twaneni mo ni nga vulavuli ngopfu. And then yi ku aku ka Elisha, nandza wa wena la ngi a ri nuna wa mina u file, wa swi tiva leswaku a ri munhu la chavaka Yehova, kambe loyi a n'wi lombe mali u tile a ta teka vana va mina vambirhi a va endla makhumbi ya yena. Elisha aku ka yena, ndzi nga ku pfuna ha yini ke? Ndzi byele lexi u nga na xona ekaya. Yena a hlamula aku, nandza wa wena a nga na nchumu endlwini loko xi nga ri ximbitani xa mafurha. Se khomani mhaka leyiwa, swi vula ku mafurha lama ma siya hi mani? Va koho vanhu lava va nga siyeriwa tindzhaka loko n'wanuna a ta va a fambile a siye rifa. Loyiwa ri no a ni na nchumu mina, remember ku why aku a nga na nchumu yena ko va sweswi vavasati va nga independent va kota ku ti tirhela swona. Mara a nkarhini luya wa ka Old Testament a ku ri timhaka ta ku n'wanuna hi yena provider, swi vula ku hinkwaswo leswi a swi fanele swi va swi ri amutini a swi fanele swi va swi ri swa yini swa nuna. Hinkwaswo leswi swi nga ku katsa swi vula ku nuna i nhloko na hinkwaswo leswi swi nga ndzeni. Se hinkwaswo leswi manana loyi i ri a na nchumu mhaka ku a nga lavi ku susa nuna wa yena as nhloko aka yena. Na hambi nuna a nga ha ri kona, n'wansati loyi i kala a ku nhloko ya nuna wa mina because wa ha famba aka nawu
lowu nuna anga n'wi nyika woho hi mhaka ku 2 a 1 se i ri no va na mafurhanyana matsongo ma siye hi mani mafurha lama ma siye hi nuna leyi n'wanyana a yi ta va yi swi veke kahle a yi ta ku what i tlha a ti katsa ka leyi n'wanyana i ri hina kumbe moni yi hlaya nda ta ku ani van'wani va ri hambanisa hi rifu so la ta ku mi twa ni downloadanga la ni khomeleni ni downloadanga xipolipoli lexi mara liya yi ri hina a hi kolota a nga ri a ku kolota nuna i ri hina a hi kolota so loyi a hi n'wi kolota i teke vana va mina ku ta va endla mahlonga remember na vulavula hi manana nkoka wa manana a mutini van'wani va nga relate va ku wa swi tiva ku papa a hi nga swi voni ku va koho mara leswi mhani a va endla swona twanani i ri ina yini i ri no va na mafurhanyana hi nga ku na tsundzuka va mhani a hi va vona va khandziya titeretere va khandziya titiraka va ya Sakhup va ya va ri le kwele a Sapikwa i ri no va na leswintsongonyana leswi ni lavaka ku hi swona n'wanuna loyi i ri no a nga take advantage ku no leswi i nga ta ka mina ni nga muprofeta i ta vheta i vansati wa mina i nga vona ti vona tikereke tin'we va ku maluleke se hi sungurile i nga vileli ni ta ku hlayisa na mhani loyi a nga yima ka ku nuna i fambile se i lava nuna wa muprofeta a nga yi kerekeni hi ku i lava nuna wa muprofeta i ya kerekeni hi ku i lava ku pfuniwa hi ku wa swi tiva ku ntirho wa muprofeta i ku tisa xintshunxo aka vana va kereke phela swo ntsena loko ku nga ri na kurhula muprofeta ntirho wa yena i ku tisa kurhula endyangwini a nga take advantage a nga voni xixevo loko a vona tinyimpfu muprofeta mara na vulavula hi manana loyiwani a ku no ko va na mafurhanyana lama ma nga siya hi nuna wa mina ko va na rifanyana ko va na tipolisi nyana leti ti nga siya hi nuna wa mina twanani mhaka ya ku tsakisa Elisha i n'wi nyika xitshunxo i tisa xitshunxo loko se a teke xitshunxo a nyikiwe xitshunxo bibele yi kombisa ku i ya a ya nghena andlwini na vana va yena mara before a ya nghena andlwini na vana va yena i rhanga a ya aka vaakelani na vulavula hi manana hayi manana wa ku a nga hlamulana va makhelwani a nga tingheni ka vasumanimani hi vulavula hi mhani loyi a nge vana va mehe va fanele va swi tiva ku laha ka makhelwani ni nga pfuneka laha ni nga pfuneka ntsundzuka loko ha kula hina xitarata xa ka hina vhela a xi komile swinene a ni swi tiva ku loko no famba na Botimbo ni ta fika ni dya ka va Botimbo loko no famba na Botimorris ta fika ni dya ka va Botimorris ene swi nga endleka loko no fika ni dya ka va Botimorris loko no haya ka va Botimorris va fika mhani va fika va ku no i fika le aka Mathe kumbe aka Mathonsi kumbe aka Nkanyani kumbe aka Ntshani va ta ku nyiketa xibakitani xa mugayo a va nge fiki va nyika xibakitani xa mugayo ni nga dyangi hi mhaka yini a va meka sure ku ri hinkwenu ka xirindza ka Hon'wani ka Vuma hinkwenu laha xitarateni ingaku ho va vanhu van'we so i ri yini i ri sungula before i ta endla swilo swo tala sungula i famba na va makhelwani xivutiso ni ngo vutisa ka xitarata xa ka n'we mi hlamulana na va mani loko fane mi ya lomba swibyi ti-empty vessels mi nga fika mi tikumana mara ni la ku vulavula hi mhana mina ni vulavula hi Muhulu mhana mina ni vulavula hi Mamazala mhana mina a swona mara ni karhi ni la ku kombisa ku loko ko va ku ri na vamhani lava endlaku sweswo hi ta vona na hi ku hi ta kula hi ndleni hi tlharihile mara mo ni nga ngheni ngopfu aka mina ni lavi ku ya ngopfu aka mina ku ya ngopfu aka vamhani lavo loko se a ta va a ngheni endlwini ya yena a nga siyi van'wani a tlhelo a nga hlawuli van'wani a tshika van'wani
i nghena na vona hinkwavo. Why a va nghena na vona hinkwavo? I leswi papa wa voho a endla swona, swa ku hinkwaswo leswi a swi hlengeletela. Matsundzuka Luka 15 loko ni nga hoxisi ka n'wana wa vusopfa, leswi papa a swi hlengeletela yini? Vana va yena. a nga katsi ngopfu nsati hi mhaka ku yena na nsati they are one. Swi vula ku loko a swi tisa aka nsati, automatically nsati i swa vana. That is why minkarhi yo tala ni byela vanhu vo tani ku va kulukumba, mani i na nkoka hi mhaka ku loko mo fika mi n'wi nyika lof, a nga ri hlanhla ri za ri endla yini, ri ringana vana va yena hinkwavo. Mara loko mo fika mi nyika madala lof, swi nga endleka yi ri phema hi half, yi mana lerin'wanyani yi nyika half vana va yona. Mara mani swi nga endleka hi a nga dyi, mara mahlanhla ma ringene vana va yena, so a nghena ndeka yindlu na vana va yena. Manana loyiwani a sungula ku endla yini? Ku hlengeleta mafurha lama. Why a swi endla na vana va yena? Na ta mi kombisa swin'wana. Loko ni karhi ni vulavula nkosini te mina mkhegula va ni nyike yini? Rirhandzu. Va ni xerhele rirhandzu, va ni adoptile ku ri ku va swi tiva ku siku rin'wanyana me ni ta fanele ni adopta wun'wanyana. Se twanana, loko mana lo a kha a endla leswiya na vo i la ku kombisa ku loko mina no famba, swi vula ku n'wi mi ta sala mi tirhisa the same system ku va mi endla yini? Ku va mi ya emahlweni. Hi mhaka ku the same system leyi ni mi byelaka yona yi huma aka muprofeta, hi mhaka ku muprofeta i nandza wa Xikwembu, hi yena a byela nuna ku yana a kaya na mafurha, ku siku leriwe i nga ta famba mafurha lama nga ta masele hi woho ma nga ta endla yini? Ma nga ta tlhuvekisa muti wa i na yini? Ni na mafurha, good, famba i ya endla yini? Hi mafurha lamaya, because hi woho the foundation. So mi ta tsundzuka minkarhi leyi le ndzhaku mafurha a ma tirha njhani musane? Loko ku vekiwa hosi a cheriwa hi mafurha. Na le ka tikereke ta hina va ha swi endla because a va se hundzuka musa swona, va ha ri maziyoni, a va se za va va makreste. Va handla swo va totana hi mafurha, va chelana hi mafurha. Why va chelana hi mafurha? Hi mhaka ku va twa hi nga ku mikateko hi leswi hi swi vonaku hi matihlo. A va tirhisi ku namuntlha hi famba hi rito hi ku pfumela. Se mafurha a ku ri ku loko i vekiwa ku va hosi i cheriwa mafurha, i vekiwa ku va muprista i cheriwa i mikateko. A ko va ndzhuti mara a swi vula ku yini? I mikateko. So Yesu Kreste loko a ta i katekisa hi rito, i khuvula hi rito. So a swi tshike sweswo a no hundza hi kona. So leswi vulaka ku ri mikateko leyi a yi ri koho endyangwini wa manana loyiwani, a fane a teka yoho mikateko leyiwani andla yini? A yi transforma aka vana va yena. Loko a lo nghena a ri yexe, loko a famba swi vula ku a va nga ta kota ku swi tiva, hi mhaka ku a swi ta va swi tiva hi ntsena. That is why Yesu Kreste a endla swilo a ku vonakaleni, ku vanhu va ta kota ku swi vona ku loko a ta tlhandluka vo va ta kota ku sala va swi endla. Ni vulavula hi manana loyi o ka a nga ri na swihundla. Loko o za manana loyiwani a va na swihundla, swi vula ku a nga na mhaka na vana va yena. Se loko hi ya ka muhula i ta fika va ku no, ku na timanga laya, hi nga teki hinkwato hi siyela mani na mani na mani. A va swi tiva ku lava va va kambaku, vanhu lava va vhakelaku i va mani na va mani. That's why ku na vavasati va ku tala mara wansati wa migingiriko a swi olovi ku n'wi kuma. Leswi vulaka ku na vatukulu va ku tala, ku na vana va ku tala mara va limited lava va endlaku leswi swi tsakisaka vatswari va vona. Mone mi welcome nyana before ni famba ngopfu because swi nga tshuka swi tumbela laha. Pastor Mabunda nambona na khensa swinene, you are welcome. Bzutinkuna nambona, Nkata Yingwani nambona. Na swi tiva kan'we ma ni landzelela hi tshama hi ri swin'we. Ni vone mukhalabye swi swa ni ekaya. And then Botleonard nambona, you are welcome na khensa swinene. And then ni vone mani un'wanyana for sure ni vone Khalanga la Potri nambona na khensa swinene.
na cancer swinene chavelelekani kusukela hi Muhulu wa n'wina N'wamachatamu. Yes, n'wamba tiva kahle. No, a ku na nkingha. Man Bishop na mbona na cancer swinene kata mina Xikwembu xi mpfunile xi mi endla hi tintswalo. So inkumile manana wa mugingiriko, manana wa ku nghena andlwini na vana va yena, and then hikuva a tiva leswi nuna wa yena a tirhisa swona, i ya ka muprofeta i ri wa n'wi tiva nuna wa mina leswi nga tani i lovile. Remember a vula leswiwani n'wansati loyi mhaka ku loko Bishop Daddy a hanya swi vula ku ri man Bishop va le hansi ka nawu wa mina, mara loko mina ni lova man Bishop a va ha ri hansi ka nawu wa mina, vo va hundzuka nawu, va hundzuka mina, because van'wani va la ku ya tekiwa kun'wanyani va ku no loko a nga ha ri hansi ka nuna loyi swi vula ku a nga tekiwa kun'wanyani. So hi mhaka ku loko a ya tekiwa kun'wanyani swi vula ku i ya sungula yini nawu lowuntshwa. So kasi Bibele yi la ku vula loko me ni lova, because n'wanuna loyi i suke a fake foundation, i suke a kombise mhani loyi leswi a nga ta fambisa swona loko a nga ha ri kona. Nte i Xikwembu lexi nga fika xi endla tilo na misava hi 6 days xi wikisa hi ra 7. Loko xi nga ri kona Yesu Kreste wa ta, rito ra ta ri fika ri hetisisa 7 days liya se ku va full week. Loko Yesu Kreste a tlhandluka ku sala yini va apostoli va yisa emahlweni. A swi vuli ku loko Yesu Kreste a tlhandluka va apostoli va fanele va ya landza Sathani, no, va tirhisa leswi a nga va dyondzisa swona ku yisa emahlweni. Xikwembu 6 days Yesu Kreste i tirhisa leswi Xikwembu xi nga n'wi nyika swona ku yisa emahlweni. So loko mina ni lova swi vula ku man Bishop leswi mina nga va dyondzisa swona va yisa emahlweni. Reason hi leyiwa, kokwani Nahum le ka Ruth chapter 1, kokwani Nahum loko va lovele hi nuna va sale va hlayisa vana va vona vambirhi va vafana hi ku tirhisa nawu wa Elimeleki ku nga nuna wa vona. Loko vana lava va ta va teki vavasati eve na vo vana lava va lova hi mhaka ku va love vukati bya ku sungula. Man Ruth va ku no, leswi mina nuna wa me a ni byela swona swi tiva ku a swi kuma aka mhani hi mhaka ku mhani a va swi kuma aka papa. So ni famba na wena hi mhaka ku se ni nghene a vukatini, a ni lavi ku divorce, a ni lavi ku sungula ehansi, a ni lavi ku furhalela vukati lebyi ni nga tekiwa aka byona ni ya nghena ka vukati byin'wana. Ni lava ku endla yini la i yaka kona ni famba na wena hi mhaka ku na swi tiva ku lawe i humaka kona a Israeleni hi kona la mina ngete ni lava ku cata kona. Se a hi tlheleli loko ku hi tlhelela Bethlehem a hi tlheleli kwale. Se la ka Muhulu hi vulavula hi mhaka ku Muhulu va fane na man Nahum la ka xiyimo lexi. Swi vula ku Nahum i wa le Moab. La ta ku mkhoma swin'wana. Man Nahum i va le kwini, i va le Israeleni, i va le Bethlehem. Va ku no it's fine loko ku i ri i lava ku ta hale ka mina ni ku adopta as n'wana wa mina hi ku a wu tekiwe hi n'wana wa mina hi ku ya hi mucato, ni ku swi vula ku i mamazala Mansara va nge no mina se ni ta va mhani wa wena. Swi tiva ku i Mutsonga me ni Mvenda mara ni ta va yini ta va mhani wa wena. So vona siku ndliwa yini ku yiwa kwini, ku yiwa a Israeleni. Why ku yiwa Israeleni? Hi mhaka ku n'wansati loyi man Ruth a va tekiwe hi mani hi Israel. Ku hi ku se mi nghene emucatwini a ni tlheleli endzhaku ku yiwa kwini emahlweni. So va kala va mhani lava va nga ta fika va ku no a ni nge ku cincisi leswi we nga xiswona mara hi builda kusuka la hi ya emahlweni. So mo ni teka wun'wanyani mhani nga teka wini mhani wun'wanyani a nga na nkoka nyana la. No n'wi vulavula kunene for sure le ka tihosi ta ku sungula
chapter man kumbe moni ni vulavula kunene hi vamanana vambirhi banana vambirhi va fika va dakwa va tlela ivi un'wana a tlela henhla ka n'wana wa yena loko un'wana a tlela a henhla ka n'wana wa yena loko va pfuka nampundzu lowun'wanyana a ku no i n'wana wa mina swi vula ku loyi wo a nga feriwa i teke n'wana loyi o ka a nga fangi a n'wi teka a n'wi veka hala ka yena a teka lowo fa a n'wi veka hala se va sungula ku lwa la ku mi khoma mhaka yin'wanyana loko va ya aka hosi Solomon ndza n'wi tsundzuka hosi Solomon hi loyi wa ku tlhariha swinene a ni lava vhese ya kona ku ni yi hlaya mara swi na mhaka loko na swi tivi tihosi ta ku sungula nga ku tihosi ta vumbirhi 6 chapter 6 7 nga wisisa phela swi swa ku swi tele na nhlokweni tivhese swa ku swi teletele tihosi ta vumbirhi 6 tihosi ta vumbirhi 1 mara munhu vulavula xitori ku xi kota ku khomeka ma xi tiva swi nge endleki mi nga xi tivi lava va swi tivaka vo tsala lava va ni tsundzuxa ku hi le ka verse mali no mone swi tshika swi ta ni tekela nkarhi ta ku aka yindlu ta timhanzi ta xihloka lexi phaphamaka just leyi bibele yi na tivhese tin'wana to tivana na yona or Samuel moni lavanyana katsongo so ana ha vulavula so loko na ku vulavula hi mhani loyi a nge ni nga endla anything ku save vutomi bya n'wana wa mina so yi ri Bibele loko va ta va ye aka hosi un'wana wa mina lowun'wana ku no un'wana wa mina lowun'wana ku n'wana wa mina lowun'wana ku n'wana wa mina loko va ya aka hosi twana no hosi yi fika yi vulavula timhaka tin'wana yi ri tisa rin'wana haleni yi n'wi teka n'wana ya n'wi yimisa na vulavula hi mhana hi swona yi teka n'wana yi n'wi yimisa yi tisa ni banga yi n'wi divide hi le xikarhi manana loyi a nga tlela hi n'wana wa yena loyi a nga dlaya n'wana wa yena yi ri Bibele ya Xikwembu i ri no ya n'wi tsemeni le xikarhi peace yi va ya mina peace yi va ya yena manana loyi n'wana ku nga wa yena i ri no mi nga n'wi tsemi n'wana loyi leswi mi nga endla ku so tekani n'wana loyiwani mi nyika mhani loyi me ni sala ni nga ri na nchumu swi vula ku is either ni luza n'wana mara ni nga luzi vutomi bya n'wana ni te ni vulavula hi muhulu la hinkwaswo leswi ni swi yisa aka muhulu swi vula ku loko dedi a nga ha ri na vatswari no i ri no mkhegula va ri no a ti haleni ku a nga luzekeli hi vutomi a nga hambuki a nga endli leswi a fane a nga swi endli a ti haleni ka mina ku seveka vutomi i ri tekani n'wana loyiwani mi nyika mhani loyiwani a ni i ri i lava peace ye me a ni la ku teka peace hi la ku ni ku nyika hi ku hi lava peace hu ni ku nyika n'wana as long n'wana loyi a va na vutomi a hi swi tivi ku mundzuku i hi khomele yini ni vulavula hi manana loyi a nge swi nga antswa ni luza n'wana than ku luza vutomi bya n'wana ni vulavula na manana loyi a nge ku na n'wana loyi ni n'wi vonaku ingaku i famba vunyawupe ku hi luza vutomi lebyiya mo ni endla swin'wanyana vana va mina vambirhi va tekiwa va ya endliwa mahlonga ku va nga ndli mahlonga mo hi endla swin'wanyana vangani va mhani lava nga yimaku va ku na swi twisisa xiyimo xa laha mutini lowuyani mara ku vana lavayani a va tivi nchumu mo mina ni teka ni tlanga game yin'wana ni teka vutihlamuleri yes a swi mfaneli yes a hi swa ka hina yes a ni n'wi tivi mara mo ni ndla yini ni teka responsibility mo ni mi byela ku va few that's why ku manana wa mugingiriko wansati wa mugingiriko a swi olovi ku n'wi kuma
hi vulavula hi n'wansati wa vutihlamuleri. Tsundzuka siku rin'wanyani kwala ka tihosi va mukerere ku mi la tivhese mi ta tikuma swi tele la nhlokweni la no twisisa ku swin'wana swi nga tshuka swi no hundza. Yi ri siku rin'wana ndlala yi nghena Israeleni, va ri a ku dyiwa na nyama ya donki. A swi bihi ku ri leswiya swa ku se a ku dyiwa na donki, ku dyiwa na swilo hinkwaswo ku nga ha sali nchumu. Vamanana vambirhi nakambe, manana wa vutihlamuleri na manana wa ku kala vutihlamuleri, va swi vona ku se a ka ha ri na nchumu lexi nga ta dyiwa la. Va tshama hansi vamanana vambirhi va ri no, va ta va ni tela hi mihleketo lowo tlhariha, wo tlhariha mara a ri na mbilu yo biha. Phela ku na ku tlhariha na ku tlhariha le a tlhelo. I ri no, a hi dyi vana va hina a hi teki vana va hina hi sweka hi dya, phela ndlala yi ta hi dlaya la. Va twanana, un'wana ku a hi sunguli wa wena. Himpela va teka n'wana wun'we va ti dyela ku va kahle rixa, va ku mindzuku yi ta dya wa wena. Loko ri ya xa mindzuku se ku fanele ku ta dyiwa wa luya wun'wanyani phela. Luya ku never, wa mina n'wana hi nga ka hi nga n'wuti. Mara leswi hi nga twanana ke ku tolo hi mhaka ku a wu na vutihlamuleri. Swi vula ku i nga xavisa vana va wena. Va koho vana lava mi ku vatswari va vo va swi tiva ku n'wana wa mi wa yiva, i ya ku feni, va ku no it's fine, a hi n'wi dyi, a hi n'wi xavisi, ku nga vi na timhaka ta ku hi Maluleke ha swi vona ku i le ku ndzeni ka 1 2 3. Maluleke na swi vona ku i na leswi i swi lavaka vuton'wini bya wena. Mara loko wa ha ya laya, ene loko wa ha ya ka Diza swi tshamisekile, mara i ku we a wu qualify ku ya aka Diza. Lava va ya ku ka Diza va tshiki va ya hi ku va qualify. We a wu fiki ku ya tshama xirhombarhombeni, mhaka ku mali ya we a yi ku fikisi ka leswi ya we i lavaka swona. Ni vulavula hi muholo. Va ku loko ku i ku i lava ku aka muti, i lava ku mani bishop va wisa ku rila tshika laya. I ta swi vona ku i ta fikelela leswi i swi lavaka. I swi ngo teka nkarhi mara i ta fika. Mara manana van'wani va ri no it's fine, i mali ya wena wo ti tirhela ku dyana leswi dyaka swona. Mara va swi vona ku loko i heta ku ya le i vuya wa ta i pandza hi nhloko. Ene na hambi i nga yangi le, mali ya we a yi fit. Emaluleke mali ya we a yi ringani ku i va na mali loko i ta hola futhi. Se loko i teka yoho yaliya ku ri ku wa swi tiva ku ya xota ku i ya ntirhweni hikuva yi ri hi ndlela liya, i ya ka Diza, wa swi vona ku se wo ti vavisa worse because a wu qualify. Va ku loko ku i lava ku ndla swa right, hunguta leyi then i vuya hala. Wo ti nyika only 3 years or 3 years or 4 years. I vona ku loko ku himpela 4 years leyi leswi we i nge wa swi lava, i lava ku meni ku pfuna tanihi mana wena. Loko wo kota ku swi fikelela hi 3 years, swi vula ku ya leyi a ku hetela mali. Mara loko wo ka i nga swi koti hi malembe lama, swi vula ku a problema hi yona ya leyi. Mara a hi ringeti because we have ku fane ku va na test, a ku vi na xikambelo ku okay tshika ku ya le n'wana mina ive i vona ku i nga kota ku fikelela na. Ene i swi tiva ku loko i kha ni vulavula hi mutswari loyi a nge i na xivono ehenhla ka vutomi bya vana va yena. I na ku nave, remember i mutswari loyi ku nga ri mutswari wa ngati loyi a vulavulaka leswi. Lo ange na swi tiva ku a wu ri na mana wehe aka age le, mara hi mhaka ku se i na mina leswi ha swi cinca. Luya a ku spoile luya mama's baby luya, no hayo a n'wi cinca luya se hi nghenisa loyiwa, mara wa ha ta ku fambisa gole. Mara it just that le i ta endla ku i vuyeriwa, i va na xilo lexi nga ta xi khoma hi voko. Se twanana siku rin'wanyani loko va heta ku mi byela muholo va ta va ku no i swi tiva ku swi nga endleka ku sungula kwala kaya va ta ku sola hi buruwa rita wa loko wo tshika. Loko wo tshika wena swi ta ku 1 2 3 1 2 3, swi nga endleka ku ri hava na munhu loyi a nga ta ku endle swona. Va ta ku vula va ku a ni tshembi.
hi mhaka ku loko mi huma Maluleke we hola 5,000 hola 10,000 luya loko mi huma mi ya aka diesel weekend yaleyo mi fika mi ku mi ta nwa 1,000 rand Friday Saturday Sunday we loko ku ya fika Monday ina 400 ina 4,000 ye wa ri na 9 evi e hakela rent 1,000 rand na ya hakela rent sele na 8 we sele na 3 eve idya ka ri vhiki rin'we phela mina mavhiki ma 4 ma kunwa so loko mina 4,000 leyi mi nga ta yini we already down na yona se loko ya fika ka vhiki number 2 we wa ri hava mali ye wa sele mali muni hi 5,000 akulomba so wa ku lomba manje akulomba ku at least ita kota ku tlhuva n'hweti loko ya hola wese a hola 5,000 loko ya hola 1,000 rand ya yeso loko se hola 4,000 mara wala ku famba the same place se va ku no hemfo tshika ku hanya fake life hi vulavula hi mhani namuntlha vamakwela ku vulavula hi mhani wa ku rilela vutomi bya n'wana wa yena ku Maluleke leswi swi endlaku wo ti dlaya leswi swi endlaku because now I hanya fake life ku ri I hanya la ku ri ku we I la so manana loyi a ku no swi nga antswa ku lova n'wana wa mina swi nga antswa n'wana wa mina a va na vutomi hi ku teka ni nyika loyiwa mara Solomon a swi vona ku loyi a nge n'wana a dlayiwe le xikarhi I loveriwe khale loyiwa a nga ha ri na mhaka na vana va yena a nga swi vula ku a nga na mhaka mhani loyi a nga na mhaka because I tlele hi n'wana wa yena mazola a kerekeni mi kuma ku loko ku nyiku n'wana I nyiku leyi humaka ka Xikwembu Xikwembu xi rhandze misava xi nyika n'wana wa xo xi nyika vanhu nyiko phela mhaka leyi tumbelele vanhu va koho vanhu lava fikaka va tshama hi tinyiko ta vona va koho lava va fikaka va dlaya tinyiko ta vona va koho vanhu lava fikaka va nga vi na mhaka na tinyiko ta vona kumbe milorho ya vona munhu wa swi tiva ku I lava ku va a lawyer I lava ku va an engineer I lava ku va a fika a dlaya nyiko leyi nga ya yena evese a fika a languta tinyiko ta van'wanyana aku loko se jealousy sungula ku va ko mona yi va ko a ku swantswa ku swintswa hinkwenu hi nga vi na nchumu loko ku meni nga humeleli swi nga antswa le a nga humeleli swi endleka ngopfu ka lava va nga te va mhana va nga tekiwa ka mindyangu ya ku tala ku n'wana wa mina a nga humeleli ku humelela n'wana wa luya swi nga antswa hinkwavo va nga humeleli mona wu sungula jealousy ku va koho mbilu yo biha yi va koho so a yeleni mahlweni a hi tekeni un'wanyana n'wansati a ni nge ngopfu ka va mhani Esther because va mhani Esther na va fane a hi ta va khumba because I mhani loyi a nga fika a swi twisisa ku va ri ku ta dlayiwa vana la va Israel ngopfungopfu va xinuna a yima a kongomana na hosi ku never ni lava ku vana lava va va na vutomi swi nga antswa meni luzekela hi vutomi than vana lavawani swi nga antswa meni luzekela hi vutomi hayi vana va Israel a nga ndleli ngopfu va rixaka ra hala ka vona I ri hinkwavo vana va Israel phela muhulu a ni fanele va vitana Mother Teresa wa laha South Africa hambi va ri va Abigail man a hi fane mikhegula lava ya kahle loko hi karhi hi celebrate 105 years ya vo a hi fane hi va veka kun'wana ho va hava mali a hi tonda xitethu xa vona se a hi yeneni ka mali wun'wanyana a ni nge ka va mhani hana ni cause va mhani hana I va mhani lava va ku na hambi ku ri na ku tika ku ri na va penina ku ri na ku sola ku ri he a wu n'wi tivi dedi wa luyani I ta ku karhata njhani ta ku hlupha njhani va nga teki leswiya va focusa aka leswi va lava swona loko hi yima hi ku hi la hi nga kona namuntlha hikokwalaho ka muhulu and then vanhu va ku no
swa rini swi vone rini swi endleke rini mhaka ku a va tumbeta leti ta ka vo a va nghena andlwini va tumbeta va phutsela vana va voho ku fana na huku loko yi phutsela swiciwana loko ni vulavula hi swiciwani ni hleketa misa un'wanyana siku rin'wanyana a ta fika ku mana mina a va rhandzi nsati wa mina se ni ku enkulukumba ina malembe mangani a ku ni na 30 ni ku ina malembe mangani ri na nsati wa wena a ku ina lembe se ni ku baba loko ku ina 30 years a wu tshama ka n'wina a wu hlayisa hi mana wa ku se hi lembe rin'we swi vula ku 29 years mani va nga loyi hi lembe rin'we mani se va loya se ni ku wa ri vona gama boti gama kumbe xikhova or an eagle leyi nga na mun'wala loko ro ta hi le henhla le eve huku mbaha a ni vulavuli hi nkuku ni vulavula hi mbaha eve mbaha yi swi vona ku gama leri a ri le ku tirhela ku bvanyangeta xihukwana swi vula ku ri ta ndla yini ri ta meka xoko ri lwa na vukuvuku rero ri lwa na xikhova xexo ri lwa hambi ko va ku ri mbyana hambi ko va ku ri lexi as long lexi xi nga tata xi ta teka n'wana wa xo huku liya yi talwa yi nga swi nga antswa ku fa yoho xivandzani xi dya yoho than ku xi dya vana va yoho 29 years n'wansati wa ta hi 1 year eve Africa instead ya ku atisa vuxaka bya wena mana we Africa ala ku teka hewe basop mani va talwa ku fana na huku loko yi lwa na xikhova kumbe huku loko yi lwa na ximanga yi bata ku n'waya ngopfu okay ya no ene mpela a swi ni tumbelerini ku yes hi mhaka sweswo swa ku fika because loko mana wo boza va ku loya va nga ku loya nga 30 years va ku loya sweswi a hi mhaka ta ku nsati wa wena problems nga endla ku ri na lava influencer ku nsati wa wena ku vona mani as nga va nga ri kahle kumbe ku ri leswi ku ri na leswi a wu swi endla hi mhaka ku se ku fika loyi a wa ha swi endli mara ni la ku vulavula hi ku mani wa nkoka i ta meka sure ku relationship ya yehe na n'wana wa yehe yi nga ha fi i ta brackets until i joyina nte kokwani Ruth a va fane va joyina hi ku hi vo va tekiwaku hi ku mani va lo tekiwa na vo mara mani a va ti sunguleli ku hlayisa mina va swi vula ku va ri n'wana wa we va byela papa ko n'wana wa we a nga twi n'wana wa we papa wa ku n'wi byele leswi n'wi lunghisi so loko we ita fika join the line hi mhaka ku loko wo nga enga join line i yisa n'wana wa vo a handle swi vula ku ri generation ya ku ya mahlweni ya tshoveka ya wa hangalasa wena a wa ha lavi ku loko va hlaya swivongo va ta ku ni n'wana mani wa ka swimani we se la ku tana swin'wanyana swo ka swi nga ha twisiseki la hi vulavula hi va mhani hana lava va swi twa ku penina wa n'unun'uta la mara va ku no lava leswi swi lava a hi yini ka kokwani Ana Luka chapter 2 wena u veta ni pfula ko Luka chapter 2 for sure verse 36 kambe a ku ri na Ana mprofeta wa xisati n'wana Fanuele wa rixaka ra Azere a dyuharile ngopfu loko a tekiwile a ri wanhwana a tshameni no wa yena ntlhanu wa malembe na malembe mambirhi ntsena a ri noni wa malembe 84 ayi lavo no swi hlayisanga malembe ya ntlhanu wa makume manharhu na mune yeah some things are 84 here
a nga suki etempeleni kambe a tirhela hosi Xikwembu hi ku titsona swakudya ni ku khongela vusiku ni nhlekani. So na vulavula hi manana swi nga khathaleki nte loko ku matile swi nga endleka siku rin'wanyana mi dyuhala, mara manana loyiwani a tshama atempeleni. Remember atempeleni kuna wanuna, kuna wansati, kuna wanhwana, kuna jaha. Swi vula ku mkhegula loyi a fane a tshama ku ri yena a nga ta installa leswi va nga ta hlangana na swona hi mhaka u hundze koho. Swi vula ku a ta swi kota ku vulavula na muntshwa wa xinuna na wa xisati, a ta swi kota ku vulavula na n'wanuna na n'wansati, a ta swi kota ku a vulavula na tintangha ta yena, ku ri ku lava ku kombisa ku loko mi lava ku fika la mina nga fika koho mi fane mi famba hi ndlela leyi. That is why loko ni nyika nhlokomhaka ni kombisa ku va na mukhegula endyangwini swi na nkoka, because un'wana na un'wana i na sure ku ri one day na mina ni nga phusha nyana. So hi fane minkarhi yin'wana hi tshama na vakhegula va ku no dya na muroho, dya na yinini, dya na yinini, leswi maluleke swi ta ku yisa nghozini, leswi swi nge ku fikisi la ya koho. Minkarhi yin'wana va ku nyika example hi swimanimani kumbe va ku nyika example hi voho, va ku hey phela ni huma koho lana ku tiva lana ku tiva la i nge lungi la. Ni tsundzuka siku rin'wanyani ni kwatile ni ku aka vona ni nyike xikombiso swa nkosini ku a ni tibyele ku swi nga antswa ni rhurha because vo tshama va ri vambirhi, tiyindlu ti tele. Ni why ni nga muholi why ni nga teki mbedo ni ta tshama hala ka n'wina a futa ni va na swilo swo tala ku va mbedo nyana ku no ni ta tshama hala ta va ni khe ni mi gadagada ni no vuya nyana ndzhaka nkarhi a Joni. Va ku no a swi endlisiwi swona, i sayida i lunghisa na lava i nga na problem na vona kumbe i huma xa ho xipombondwana. Swa ku me ni ta fika loko no endla sweswo swi vula ku i nge vi wanuna xidzi, loko no endla sweswo swi vula i nge koti ku tiyimela. Remember wa ha ri na lava na vo va lava ku langutaka ka wena. Sweswo i nga hlanganaka na swona loko i ya va byela ku i tshame i hlangana na leswi and then i humelerile kumbe i fikelele swilo va kumbe i ndlurile aka swona, va ta kota ku swi tiva ku loko papa kumbe boti kumbe malume va hundzile lana me ni ta hundza. Mara loko ku i tlhelele ndzhaku swi vula ku na loko va lava advice i ya va byela ku tlhelela endzhaku kumbe i ya va byela ku hayi fambani kwale ka muhulu mi ya tshama koho. Swi vula ku sweswi va nga famba muhulu hi ku sele boti a ni ta vula ni ku hayi boti moni ya ni ya tshama leyi ma swi vona. So ni vulavula hi vamanana lava va tshamaka atempeleni, va tshamaka endyangwini aka family ku ri xikhegudyani vanhu va ka ku xa hi karhata xi fa xi vulavula swin'wanyana twe mukhanselara Mashinji va kombisa va ku loko fika malembe mo karhi biology yi kombisa ku va ta jamuka. Nkarhi wun'wana mi nga va kuma va nghene ka ndyangu wun'wanyana a vo loya i biology laha malembe loko ma fika koho munhu a vuyela ku vuhlangeni kumbe a rivala a nga ha swi tivi na ku ni le kwini swi endlise ku yini. A hi va loyi a ku swi lava mi za mi va hisa loko mi va tiva va tekeni mi va vuyisa ekaya, hi ku ta fika nkarhi lowu mihleketo yi fikaku yi nga ta hleketa yi karhala. So loko ho ka hi nga swi tivi swilo leswi swi ta hi hlupha mundzuku, kasi ku va ku ri na munhu lonkulu swi vula ku hina hi nga ta va hi ri na vanhu lavakulu hi ta kota ku swi twisisa ku loko hi swi vona swi humelela aka mathebula hi ba mathebula mi nga chuhi, mi nga zi mi lava ku ya tin'angeni mi ya lavisisa kumbe ka vaprofeta mi ya lavisisa. I ku kula ndlana ni ku mi va watch out, mi va languta ku va le kwini ku endleke yini ku endleke yini. So because loko siku rin'wana mo vhaka loyo ka ti-old age swi nga endleka mi twa nga ku mkhegula loyi mi nga n'wi yisa le wa xanisiwa hi mhaka ku va fika va endla swin'wanyana swa ku hambana na leswi n'wi mi va tivisaka swona. Ivi lava hi mhaka ku va va tiva va va treat-a hi ku ya hi leswi va nga yi swona. N'wi mi nga fika mi vona mi ku hayi swontswa hi teka mhani wa hina because nga ku va n'wi karhata. Ku fika nkarhi lowu hi ku manana loyi ri 84 years a tshame atempeleni aka guide aka hlayisa. Paul a fika vula swa ku hey Paul erino n'wina lava kuleke mi fane mi dyondzisa lavatsongo lava ha ku tekiwaka ku hlayisa vavanuna va vona, lava va ha ku tekiwaka va fane va dyondzisa lavaya. Because loko ku mo fika mi tekiwa ku ri hava mamazala
laha mi tekiwa kona swi nga endleka mi twa ingaku leswi mi swi endlaka so i vukati until mi vhaka ka couple yin'wanyana mi fika mi misbehave va hlamala ku mi tekiwile n'wina mi huma mutini wihi a tlhelelani mi ya layiwa mani hi mhaka ku kasi loko mo fika mi kuma ku na mhani ivi mi fika mi tekiwa mhani va fanele va mi dyondzisa ku hlayisa nuna na n'wina mi ta kota ku endla sweswo swi vula ku muti wolowo va ta vula ku vona laha ndyangwini luya loko vanhu va tekiwa va tshama hi mhaka ku na mani ku na mkhegula ku na mhani ku na swi famba hi step hi ndlela yaleyo so kokwana Ana yi ri a va endlisa sweswo hu loyi un'wana mhani wa ku hetelela se ni ta va ni hetile loyiwani se ni n'wi fanisa na Muhulu mhani Mamayila mhani Mamayila wa Manchatambo wa Manchatambo ntombi ya ka Maswanganyi vona ni va themendela ku tlula mhana mina so hi mhaka ku mhana me a ni va vonanga ku fikelela ku fika kwalaho so mhani Dorcas yi ri Bibele ya Xikwembu kumbe na hambi no ka ni nga va hlayi mara ku na swilo swimbirhi ni lava ku swi khumba hi vona 36 yi sungula ku 36 emutini wa Yopa a ku ri na wansati wa mudyondzisiwa loyi va nge i Tabita hileswaku Dorcas loko a hlamuseriwa a tele mintirho ya tintswalo ni ya ku hanana mo ni teka leswimbirhi leswi mina ni nga swi vona aka Muhulu a wu ya ka Muhulu yana cold drink a wu na cold drink mara swi nga ta endleka i nga hananiwi that's why ku na swikipa swin'wanyana swa ku hanana i ku nyika loyi a nga fika a thaviteria Rev Khosa hi nga ku a va swi tiva ku ku na mkhegula loyi a va ku i na mintirho ya tintswalo Muhulu a va ri na tintswalo ni te va ni hlayisile swi nga ni faneli tintswalo ma swi tiva ku ti endleriwa munhu loyi swo ka swi nga n'wi faneleki va hi hlayisa swi nga hi faneli swi vula ku rikotsi ra voho ra 1965 swi vula ku from 1965 to 1980 almost 15 years in between mara va kala va ku la ku va na rikotsa swi vula ku last born ya voho na last born ya ndisana ya voho gap ya ko 15 years in between mara va kala va ku no ni ta xihlayisa lexi n'wana dayina a ni lavi ku twa nchumu so a va tele tintswalo a va tele rirhandzu a va tele ku hanana a ni tivi ku i mani a nga ta swi kopela leswi man Bishop mi nga swi kopela leswi ku mi va na mbilu ya ku hana yi ri mani Dorcas a swi kota ku rhunga swiambalo a rhungela community a swi kota ku hanana community a nga ndleli ngopfu swa yena mara a endlela community yi ri siku leri a nga lova hi roho va n'wi rilela a va nga rileli ku a pfuki a sirheni a va rilela mintirho ya yena ku ri ingaku yi nga pfuka phela yena loko ya celebrate ya rila a yi nga rileli ngopfu Muhulu a va kurile mara a hi rilela leswi a va hi endlela swona ha ta sala hi endlela hi mani i mani loyi a nga ta hi dyondzisa ku yisa mahlweni because nte va mhani va tele mara a hi hinkwavo lava va nga unique a hi hinkwavo lava hi nga va tshunelelangi because minkarhi yin'wanyana i vona munhu hikuva eka hanyana ku loyi ni nga n'wi tshinele loyi i n'wi tshinelela ku bakanya se luya loko i n'wi tshinelela a ku khoma swi vula ku wa swi tiva ku swi vula ku loyi ye wa right luya se i sungula ku hambanisa ku hayi mani na ku na ku hambana ka vanhu lavambirhi mara mhaka yi leyo vamakwerhu a ko va dyondzo yitsongo leya ni karhi ni yi kongomisa aka Muhulu ni karhi ni ku loko ma ha ri na mhani va byeleni ku ma va rhandza loko mi ri kule na vo va foneleni mi ku mhani I love you ene xin'wana mi nga pfumeli ku Hagara a cinca leswi n'we mi nga na swona swi vula ku loko ku ri mhani Bishop
rirhandzu leri mhani va nga na ro aka n'we mi nga pfumeli ku me ni ri cinca until loko vanhu va ri na mina hi mhaka ku rirhandzu leri ri anamile rirhandzu ra n'wina na mhana n'wina na rirhandzu ra mina na n'wina i rirhandzu hinkwayo ku fanele ku mi ku i Xikwembu mara nte tinyiko leti ti nga laha ndzeni ku hlamuseta leswi nga laha ndzeni swi hambanile i nsinya wu ri wun'we mara marhavi rin'wana ta tswala mambirhi rin'wana ri tswala 1 rin'wana ri nga tswali rin'wana ri dzudza rin'wana mi kuma ku i le ka miri wun'we mangu wun'wana wu tshukile wun'wana wa ha ri green so leswi ni la kombisa hi loko ma ha ri na nkateko wa ku va na mani nyenyelani va byeleni ku ma va rhandza mo special loko va ha endla leswi a mi nga hleketi ku mani va nga ni endlela aka age leyi ni nga ka yona va sendeleni WhatsApp loko va ri hava sendelani loyi a nga na yona mi ku famba komba mani ku ni te I love you siku rin'wana va komba nkuku na mbaha swi ri ku dyeni lera nkuku ro dya ri kiri hoxa non'weni ro dya ri kiri hoxa non'weni mbaha wu luma wu hlahla ku lava n'wanyana va ta dya wu luma wu hlahla leswaku ri vana va kota ku dya nkoka wa mani na n'wina yana ni miya va mani va best hi ta pfa hi mi discourage hi pfa hi mi hi ndlela ku hi na ha tikisa hi mhaka ku swi fane swi tika mhaka ku hi lava swilo swa ku conda a ni vuli ku loko hi ku ndlala ni swo karhi ka va inani va mi teka hina hi nga ku se a hi kahle dilani na vana va n'wina accordingly mi va komba ndlela leswi swi nga tshamisa xiswona ku va ta kota ku dyondza rirhandzu leri mi nga ka roho n'wina mi nga va manana lava va ha tiyeke ma swi vona mara mhaka yi kulukumba i ku yana ni mi ya va mhani lava vanhu va nga ta ku a ku fanele ku nga fambangi vona lavaya 105 years a ku fanele loko a vula 130 a ku fanele ku nga fambangi vona lavaya mara hi ke hi swi tiva ku no i bonus leyi mara hi kala hi ku swikolokolo kha ku milenge ya hina a yi pfuki laha ni koti no tlakuka hi ke ku 15 years ngetela we Xikwembu so ku ri ku hi laha fanele hi vula ku no mkhegula i kurile fambi ya wisa mara hi kala hi ku no man swi ndlise ku yini why na n'wina va mhani yana ni miya va mhani lava va nga ta tsundzukiwa lava va nga ta va na impact va mhani lava nga ta ku ni ta nghena andlwini na vana va mi va mhani lava nga ta ku moni ya vutisa andhawini ya right ku vana va mina va va kahle loyi a nga ta rilela a ku no mhani na mhaka mara hayi vana va mina hi dyondzo lani yi tisa vamakwerhu mindzuku hi ta vuyela bibeleni ya mindzuku hi ta vuyela bibeleni se namuntlha ku va ku ni tsundzuka muhulu hi ndlela yaleyo ku no mkhegula loyi i tirhile ene a ri unique mkhegula loyi hi mhaka ku mhani twa nga ku hi mehe ni rhandziwaka ni ri nexe loko se hi tshame na vabochali va ku hey a xikhegudya lexana mhani twa nga ku xi rhandza mehe ni ri nexe i lava na sisikati va ku hey mhani twa nga ku phela muhulu va kota mehe ni ri nexe sisikesani va ku mhani twa ku ri un'wana na un'wana xi n'wi nyika rirhandzu hi ku ya hi leswi yehe a xi approachisaka xiswona swi loko rirhandzu ra didi loko vo fika va ku didi va hetile na mehe ni twa nga ku ya la ni yimile la va ku eku insati va ku hi vanhu loko ta lavaya va tiva mara na Xikwembu xi hi pfune vamakwerhu Xikwembu xi hi endleni tintswalo man eku khensa man loko no ka ni nga mi khensi ta va ni nga ndlangi swona mara dyondzo a yi cinci vamakwerhu a ku ri ku yana ni miya va mhani mara mo ni mi byela ku va mhani wa the best i ku va mi languta leswi va mhani va endlisaka swona maybe swi nga hambana laha na layani hi ku ya hi ku mi langute njhani mara loko ku mi tekiwile mi nga fiki mi lava ku cinca swa ka Maluleke swi va swa ka Mathebula ringetani ku lava ndlela ya ku swa ka Mathebula swi tshama swi ri swa ka Mathebula hi mhaka ku siku rin'wanyana mi ta swi endlisa sweswo ivi
mi ku mi loyiwile kasi mi nga loyiwangi hi munhu hi mhaka ku mi lava ku cinca ndyangu wa vanhu va tiva ndyangu lowu na malembe mangani wena wo ta namuntlha hey wa swi tiva kokwani wa wena a endla so kokwani wa kokwa wa wena a endla so kokwani wa kokwa wa wena a endla so ye what we wo ta namuntlha we i lava ku cinca jaha leriwa lo ri dyisa mfu a swi laveki ndlela yaleyo yesu swikolo leswi mi nga ta yima aka swoho mara mi nga vheti mi cinca swilo hinkwaswo ntle loko mi fika mi ri mikreste mi fika mi nghena aka ndyangu lowu ka va nga ri vakreste n'we mi cinca ripfumelo a mi cinci ku n'wina mi ntima swi vula ka hina hi mhaka ku va kola va chela ku fole va kola va nghena ku kereke a swi vuli ku loko no fika ni ya amutini wa lava va ka va nga nghene kereke ni fanele ni fika ni endla leswi va endlaka swona ni nga fika ni ala ni ku no leswi a ni fiki la mara ku n'wemba ka Maluleke mi vana va bava a ni nga cinci mina ni ku phela va nga kuma ku vanhu i kuma ku ya swi tiva ku ri Bishop Maluleke i kuma ku bafowethu loko va ya hala mi va fika va endla leswi va endlaka swona as long hina hi va byela ku no misa luya a hina hi si tshama hi n'wi vona a swi endla leswi n'we mi swi endlaka mara a hi nge vuli ku hi nga mi arisa because na loko mi arisa mi to hi tshika hi ya hala ve n'we mi ya endla so a swi bohi ku ri loko mi tekiwile mi fika mi cinca hinkwaswo nte muhulu a va cincanga swa ka Maluleke loko ni ku Maluleke ni hetile a ni nge endli swa ka Nkanyana swi le kule na mina ni ta endla swa ka Maluleke mara ku ri ke ni kurisa hi mani hi mukhegula loyi a tekiwe ka Ntsemi a ri wa ka Nkanyana sa ni nge endli swa ka vamani a ni nge endli swa ka Ntsemi ni ta endla swa ka Maluleke mhaka ku mukhegula va fanele va study ku i ncini swa ka Maluleke ku loko Maluleke a swi endla ni ta swi tiva ku i swi endla hi mhaka i swa ka vona a ngo ni sukela a ngo ni delela ni i swi endla hi mhaka i swa ka vona se va swi tiva ku leswi ka Maluleke leswi ni n'wi responda njhani aka swona va koho va mhani lava fanaka na va ri mani loyiwani na Hagara ne na n'wemo ni mukatsa because minkarhi yin'wana mi to fika mi ku Maluleke nga ku i sayita tlhela ri va koho vanhu lava va nga ti single mothers loko siku rin'wanyani because minkarhi yin'wanyani leswi futa hi fanele hi swi vula because vanhu se va fambisiwe ti-maintenance vanhu se va lava ku hlongorisiwa na le mintirhweni mhaka ku munhu i ri nuna a nga support a nga hakeli maintenance ro ta n'wi yisa ka maintenance or whatsoever moni mi nyikanyana swin'wanyana leswi maybe siku rin'wana swi nga mi pfunaka loko n'wana o tshuka a va koho mi nga n'wi planangi i ku rhandza ka Xikwembu because Xikwembu xi na right xa ku no n'wana a nga ta va kona loko o za a va koho a ku ri ku rhandza ka Xikwembu se hi leswiwani mhaka loko ku fika ku va na Rahava a ku ri timhaka ta ku Sara i te famba i ya teka Rahava a ta va nsati wa wena ivi se ku va na n'wana swi vula a ku nga ri ku rhandza ka Abraham ku va na n'wana loya mara a ku ri ku rhandza ka mani ka Xikwembu because Xikwembu xo a xi ta swi alerile ku a nga vi kona la ku vulavula na ti-single mothers sweswiwa so loko siku rin'wanyani a ta va a hlongoriwile remember loko a hlongoriwa Rahava swi vula a ku ri hava maintenance a ku ri timhaka ta ku famba i ta swi vona we siku rin'wana a fika a tshama ku no njhani mara n'wana loyi a endla so a ni siya na n'wana ni ri nexe ni ta n'wi ndla yini n'wana loyiwani va ra teka n'wana n'wi veka laha dyambu a ri hisa swinene na mati nga kwama nga ha pfumeleki rito ri ta aka ra yena loko n'wana waloye ni ta n'wi endla tiko lerikulu leswi Xikwembu xi lava ku vula ku loko ku n'wana i ve koho i responsibility ya xoho Xikwembu ku n'wana loyi a va na vutomi a kula a fika laha a nga ta fika koho khombo aka hina hi nga ta va hi nga n'wi hlayisangi because loko se xi n'wi endla tiko lerikulu swi vula ku i ta va a ri hosi ya tiko rero hina hi ta va hi hundzuka malandza aka hina hi nga ta va hi vula ku loko a hi lo n'wi kurisa a hi ta va a hi ta kuma ti-benefit a ta hi hlayisa a ta hi endlela swin'wanyana loko ku hina hi tsutsumela yini hi chavile responsibility mara there's no need ya ku mi onha vutomi bya mina hi mhaka ku ri
a ni kotanga ku fikelela ku kana yaleyo mi yi kumaku hlayisani n'wana then n'wana i ta fika a moni mi byela ku vana lava vo kurisiwa sweswo hi vo va nga madokodela va kula va tlharihile va kula va hi vo va fika ku va tirha eve n'wana a fika a cinca vutomi mara ni nga vuli ku hi nga maintain mara ni vula ku mi nga fiki laha se ku ta nghena na poison swi nga antswa hi n'wi chelela n'wana loyi a fa hi mhaka ku a nga lavi ku hlayisa n'wana waloye a nga fika a pfuna vutomi bya n'wina a nga ta a cinca na vutomi bya mina siku rin'wana ku a wu nga swi tivi leswi swi endla maybe a wu twa nsati a wu twa vanhu a wu twa vanghana hi vulavula hi n'wansati loyi a nge swintsongo leswi ni nga na swona ta khwita na n'wana wa mina xikwembu xi ri ni ta n'wi endla tiko lerikulu ni ta n'wi kurisa n'wana waloye a fika laha i nga ta tlha i chuha na we kha i fike njhani kumbe a ni hoxanga xandla hi vulavula hi Ishmael i tiko lerikulu vamakulu so vamhani lava va nga ti single mothers loko mi ringetile tindlela hinkwato mi nga tshuki ku nghena miehleketo ya mbilu yo biha hikuva munhu a tsandzeke ku endla responsibility ya yena ringetani ku endla responsible n'wina for n'wana wa n'wina i ta va tiko lerikulu i ta mi kurisa i ta mi hlayisa hina hi kule vatswari maybe ange loko hi sungula ku vona ku hambanisa xo biha na xo saseka maybe a hi ta va hele ti-spoiled brats mara un'wanyana fika ku no it's fine siku rin'wana i ta va tiko lerikulu se na n'wina mi nga timbeyambeyi moni mi byela ku Xikwembu xi ta provider mi to vona n'wana a kula mi ti vutisa ku swi ndle njhani ni swi kotise ku yini a ni nga tirhi hambi ku na ti-3 something masiku lama a ku endleka 1 2 3 because minkarhi yin'wana loko mo za mi tela mihleketo liya mi nga tikuma n'we mi ti dlayeli mi dlaya na n'wana i ri woni xi teka xi ya falaya because a ni swi tivi ta xi endla yini mo xi fa mo ni xi dlaya mo ni xi hoxa dustbinini mo ni xi cukumeta mo ni xi tlela henhla eka xona mo ni mi heta se mi va na mbilu yo biha leyi nga ta tlhayisala yi vavisa n'wina n'wi tshikeni n'wana luya i ta va tiko lerikulu komba xi mi pfuneyo mukarhi na khensa mani ni pfumeleleni ni khensa ni koma swinene yo ya repairing so ni khensile swinene kata yingwana na khensa Beauty Nkuna na khensa Botlena Dimthombeni na khensa Pastor Mabunda na khensa na khensa swinene vamakwerhu Xikwembu xi mi endle tintswalo xi mi katekisa and then hi ta tlhela hi hlangana mani Bishop na khensa swinene hi ta hlangana Minduku no hi ta hlangana hi Thursday Minduku wa vungani Wednesday ya maybe hi ta hlangana hi Thursday nkarhi yaliya loko Xikwembu xi swi rhandzile ni khensile ku va mi ve na mina kusuka kwale ka 7 ku fika sweswi phela ho sungule 5 to 7 5 to 8 1 hour yi tele ngopfu so vamakwerhu a ko va ku yisa dyondzo leyi ku ri ku tsundzuka mukhegula no twa nga ku fanele ni vulavula swin'wana swo tala ndla ti-video leti ni khe ni va teka ti-audio ni swi tshamisa ndhawu yo karhi siku rin'wana vana va mina va ta swi tiva ku no kokwani va ta va tsundzuka hi 1 2 na 3 ni khensile vamakwerhu Xikwembu xi mi endle tintswalo xi mi katekisa then Minduku loko hi hlangana ku ta va ku ri bibele se hi vulavula hi rito na moya lowu kwetsima ku yisa mahlweni na to tidyondzo teti hi nga va hi kha hi ri tikombisa hi ku nte Xikwembu i n'wanuna i n'wansati the two are one xa byala xa veleka n'wansati wa n'wanuna wa byala mbewu n'wansati a veleka so Xikwembu xi endla the two xi ri one so hi nga vula ku loko va hi vulavula hi n'wansati hi nga va hi vulavula hi xoho Xikwembu
minkarhi yin'wani bibele yi vula swa ku hina ha tekiwa musane, so hi nga kombisa hi nkoka wa Xikwembu tanihi n'wansati. Hi nga teka Xikwembu tanihi n'wanuna, tanihi nhloko. Swi vula ku hi ta swi dyondzisa, mara tivhese ta hina ta siku aka WhatsApp ha famba hi mhani Ruth, hi dyondzisa hi mhani Ruth, n'wansati wa rirhandzu, n'wansati wa ripfumelo, and then hi yisa mahlweni vamakwerhu. So aka mhani Ruth mi ta tsundzuka ku ri hi humesa moya lowu kwetsima, and then mhani Naomi ku ri rito, ku ri Yesu Kreste, and then hi vulavula hi Israel kumbe laha ku humaka nuna ku nga Xikwembu. So hi vulavula hi tatana, n'wana na moya lowu kwetsima. So lava nga na tinambara ta mina, every day verse of the day, waya maybe ta ba until June, the verse of the day, Monday to Friday, verse of the day. Se hi teka ximunhuhatwa xo karhi hi vulavula hi xona hi vhiki rero. Last time hi vulavula hi Yosefa, this time around hi vulavula hi kokwani Ruth, leriya hi ta vulavula hi Ezekiel hi ndlela yaleyo. Mara hi karhi hi humesa leswi a va swi vulavula, hi lava nkoka wa marito, a hi lavi nkoka wa munhu, hi lava ximunhuhatwa rito leswi aku ni na mangangamelo na ha ri ntsongo, ni ta vula yini. Se hi lava leswi a swi cheriwa ivi munhu a swi vula. Se namuntlha a yo va dyondzo general ya ku kombisa ku vana ni va mhani va kahle. Yin'wana bibele yi ku n'wansati i xihlovo xa mati layo tenga. Swi vula ku mhani Bishop loko ni va tekile hi ku mati ma nyika vutomi, i ku va ni nyika vutomi, va ni phamela, va ni nyika swakudya, va ni ambexa, va ni nyika mati, va ni hlayisa. Va fane va ntirho wa vona i ku ta nyika mina vutomi. Remember ni vulavule hi container na swakudya. Container i ku ta nyika loyi a nga ta dya swakudya leswi nga ndzeka yo a yi dyiwi, mara leswi nga ndzeni kahle ku laveka leswi nga ndzeni. So hi hlayiseni, va hlayiseni, na n'wina va hlayiseni, Xikwembu xi hi pfuneni. So a hi hlayiseni vakhegula lava, vele ra manana a ri na xilondza, a hi hlayiseni va manana lava, rirhandzu ra vona ra hlamarisa, a hi hlayiseni va manana lava, ku na hina hi ta kota ku hlayisiwa. Nte what comes around goes around. Vutomi bya rhendzeleka, siku rin'wana byi ya jika ku va n'we hi mukhegula wa kona, ivi mi ta va dyondzisa yini. Loko ku nga mi ri na mbilu yo biha ka mhana n'wina, swi vula ku leswi mi nga ta dyondzisa vana va n'wina i mbilu yo biha leyi va nga ta yi endla aka n'wina. So a hi yini ni ya practice sweswi leswi hi lavaka leswaku vana va hina va hi endlela swoho, a hi swi practice sweswi na khensa. God bless. Hlayisekani.